Layo ban rakhe biang ya kasngi kan ma burom ya ki be ei bathon jongi ki bala khla no menta kasngi ka artarik jong ne bnai nai weng arja arpuar klem kano ka jingthut ha ka yai ka yang lane klem kino ki kendon bala bo kumbala dep ha kini ki arsnem ki bala le no ki pai rongai jong ka balang jawai menta kasngi ta ka jingkemen bar ka jing shirham ki layo ban wan toy da ka jing lai loi ban shim menta ha ka jing le niam bar ka jing gerkhu ya lom jing tep bala yo ban sakhi ba lom jing tep uladap hado balas dang ban khapnya kumbala le man laos nem las dang ya kane kasngi da ka mas bakhoi ha ka ba I father Ferdinand Dakhar ibadai I diocesan administrator jong ka jawai diocese ila long ileng dok kongsan harangkat ka jing senran lang jong I father Simeon Sungo ba I father Hilarius Lamare hadin jong ka mas bakhoi la pen bol pat sa ka jing gerkhu yo lom jing tep ta ki lai ngot ki leng dok Saudara Hilarius kemudian Syarai, Paris Pris, Jangkrik Paris, Simeon, Matnya Ipruai kini ke Jingtuai nak benta kita khlat do baro kita tep hadiulung pat ki pamdan hang niro rekat pat kini kita ai kerteng in sabat bana ap snew hauble diang kita balat ketawe juga amar ketang terpad kebaya bukoy kebaya sang desi ya dia kuboy pada kini government mara manwai na menai jura outrai lejui ublei ben barbaro misne yingi mandalamat ekipot jingi bat unyalam yingi cha kicing imbam jukun Selenang paarpusan kedekat Riau hadap kendai. Halor uni ulum utrai tipai un sepenkre ya kejikawai ya ki pai kendri baro.
Kajing kawai da ka kleng bat kawan. Da ki kleng kiba nat in da kawan rim bakansai. Halor ni ulum unweng ya kajing ka kabatab ya ki penriu baro. Ya kajing sok balap riang halor kita penriu baro. Un penduk ya kajing yak jenam hor. Bat utrai ulai unyat no ya ki umat nakit mat. Ngitip ba anda penprano ikan ni kayeng dara bangisyong kamet jongi hakapertay ublay ayingi kayeng syong habeneng kayeng batawi mo kabande juna kumta ngis ngausngan barabor ngitip ba katwa ngidangsa hakandi kamet ngijungai na utray. Iyay tagajingay om da kabayoi. Nga om biang ngis ngausngan bat ngin na kam sngang ha banlay no na kamet. Ulam yang Kajing penbenan aku kostel bakul katkum uya anis. Baro kat kabau kepau ai hanga kanwan syanga badyau ta ubawan syanga ngan kentai no namar ngalawan na beneng bande ya kamon jong ta ubalap ha janga ya kamon lejang makadami na bakado kubagi ang timhareng Triumphant Church kabalang jang kajingjok Sementara resmi kabalang ketermau ya para lai pilih kini katang jengi bandong banpoi sa kejingjok bandong ki Kristen jang kejingjok kabalang jang kejingjok Triumphant Church kebanjab kehendak kepada yang ini kelenda kisista jengi kedunian baru jengi balang Niyane banpoy sa kata katong bandong kita ki Kristen jang kejingjok. Kumbang nila sa mintan kejipuli kabanukang mat kabaan bata kadoro kabakad ni sapang kata kejingkawai dry sapang kata bainong kaba mangi ni trei bat ni im ni yai kung kita ke Militant Church ni ke Pilgrim ibayay tingay kung bayay yung Abraham sa katagari balakular klan daktib ublay ukhat iki kung balang Moses hatiun balay Lord ya na kikti jang ki Egypt sa haro ublay nang baga to ka jaka Joseph iyo nang bangin ya kikti yung bom chukar hapne lapag siya dito yung gani
Had the gospel Yohanes dengan nang bakat sa tukar iri teter bau Jisu haki apostol wat sodiau wat kuslai nganlik pengkrek jaka na kabenta jungki pangun phai tukar bangai begiya hagan Yesu tundia kundo bengi pengkrek ban to jaka ke bau Jisu pula pengkrek lupa ini bad natadau wat nada tenteng ikmudinti kumbakhinti jaka badiya jo kapang kajo ka message naga khubor ba ngin pengkre bandong kita kibril trong kejingjak bat bandong kita kirim khul kibril trong blai kibril wa pen sobhayu kumba ngiyosnya naga gospel mentan kejing khawai kabau Isaya mai thulupa kata ke umat ke bang jauh hanya pergi dan sebutna kajing dong wakka ini kelak bendai ke Yesusi kelak bendai ke bor syaitan kelak bendai ke kajing kerdo kajing jenja ke bang kendo kata ke ding citab dong kan sawena ndak apoi apne ubelai usanya kita kecipan Kris bahagia letma ha kan letma ni de bandan ketiar yakom bahang Paulus agani terdekat cikau tukannya gaya kita dia betul ngacintang lagi gini kahok kejingin hok kejingnya hok kandang kejingnya dah yang kecadam jini baru baru ngikin skor bang ngikin kordo di kecadam dan marba utung senan jini udan aisyadam bat keba sah ngabulak najuki bat yang ngaruh ketong kalau kebang ide bersuai Damarba barat mabhi bersih pinang ban uli dituble mabdo jupi bersih no kebanang ban usan dituble jadi kedong kecingnya kedong bersih mendahak pina banduai kedua jambay betul bukan dihapuli takkan dari perlu nak contoh ini tak bersih ini kebang bukan satu lagi banggan lagi dari bangsa ini namaru Jisu orang yang tubuh bertempur itu pada tubuh orang nala kod dia diserang dengan banduai orang kina banduai yang maksud dari Jisu orang yang kami tidak bisa dan kan berjuang bagi bangsa ini orang dan para agama Islam ibu ibu ni kita di alam ini harbin ba kermen ba rentan berlepahne iker padane kotrai iker padane kotrai orang duai baga dusai jom kres kapusai ada keputusan jom firman kepada ikini para jom ibaratnya aswa jom namar katang ikerpari tiame to pengkhoj pengkentang ikini kejing truai jungi dan kebapaya mesim jungi kum jer halor jungi ba kindut pelalang yangi kamet akasnam jung trai jungi uji sukres mai akapo ladino yu dalam keman saubha ulap dia yang cha citam la chimya pu da ka baingu yame ulat dia balo ay lag sendra nuang to sim batu bam nagani pibaro namar kani kalong kamet sanga ya kaban IT na kabenta jungki akajo korkom dalayabam lasim ya kuri badakabaing upiang yami belo ay nagsenran uang sosim batu di nagane pibaro namar kane kalong kuri jaga snam janga jong jutang batmai batbam cikun ya kabantmi na kabentai jongpi bat na kabenta kibabun ya kaban mam ya kipop kale ya kane kenmau ya nga
Kajing maya jong kajing Nong penim jong ka percaya penim yangi Nama da kajing nama kajing lepas jom Kanong da bagus ka kertai jom Kanong ka ima jom Kanong ka bon jom Akan kumahapne Kau ayat ibadah di manjani Kamadasi Patumabya direkan jani Kau bagi rumima Yagi balasir yagi Ini benpang di sutra dan yang Kukulan ran batlan mublan Lendang kau priau Kan pemit bayang Kan pemit bayang Kan pemit bayang Sos pan rubafro. Sos pan rubafro. Anai bajem dona. Hadi bentroy. Adrai lagi pansela marihoy dawas nang koron beaple. Jesus, amen. Try to ayo punya kita tahu itu. Kita tahu Jesus. Sos pan rumasan. Son rusan. Anjing sumna. Anjing sumna.
Lắng này. Amen. Kotrai tos ngapi snei ke duai jenga. Bagi peta wansa kene ke ka ko ka tang. Benai ne bombar benai ke kolakano. Benai ne bombar benai ke kolakano. Semawan nan ke se badua nam sa ke. Ta benai baru se benai ke beli ke kalung sekian. Don kene ke benai ke sam pakok projar. Kalau tak punya orang kita apa yang coba untuk kita saja. Asing garwan punya kebayu siamnya ini kan keren apa tapi kayak gini itu dengan